Lepas tu dia marah saya. Saya kata ibu empat. Bodoh lah kau. Kena bodoh pula. You yang cakap kata 4 orang kan, saya follow aja. Jangan follow buta tuli, dia kata. Kena marah pakai buta tuli pula. Tapi you amal saya ngajar saya 4, saya buat 4 lah. Rupa-rupanya dia kata, saya kata buat 4, tapi go extra mile. Tapi dulu tak ada cerita extra mile. Itu dulu kalau saya cerita extra mile, you tak faham. Kena marah tak dulu? Dulu ni orang mengajar cara marah tu. Ya garang je, cikgu mengajar pun garang. Macam mana ada cikgu macam sekarang slow-slow bercakap, anak-anak, you all ni kena sabar tau. Mana pukul dulu baru cerita. Pukul dulu, belasah dulu baru cerita tau. Ini you all ni pujuk. Dalam meeting pun kita sediakan makan bagi modul training percuma bagi hotel best pula. Tidur punya nyaman, minta you buat kerja. Masih lagi tak buat. Alamak. Orang Cina kata sial. Matilah kau. Betul tak, Pak?